Reka nongere mbahe ikaze mwese mukurikiye amakuru y'imikino kuri Damuru Talk Sport. Duhereye mu ikipe ya Leverkusen, CEO akaba yamaze gutangaza ko umutoza wabo Xabi Alonso ngo mu minsi iri imbere rwose ashobora kuba umutoza Real Madrid. Uyu Xabi Alonso nyuma yo kuvuga ko ashobora kwerekeza mu ikipe ya Real Madrid, ni nyuma yuko ayihaye igikombe baravuga ati byagorana ko dushobora gukipinga uyu mutoza, cyane ko ari n'umurigende wa Real Madrid. Ego CEO Fernando Caro akaba yamaze kuvuga ati uyu mutoza rwose agomba kuzaba umutoza wa Real Madrid umunsi umwe. Reka tubihange amaso turebe ko uyu mutoza ashobora kwerekeza mu ikipe ya Real Madrid. Ubwo ni mu gihe uriya mutoza wa Real Madrid yaba agiye, Carlo Ancelotti, mu gihe yaba agiye rero umutoza bishobora ko ashobora yaza muri Real Madrid. Reka turebe ko Xabi Alonso ashobora kugaruka muri Real Madrid, wahabaye nk'umukinnyi ashobora kugaruka nk'umutoza. Tujye mu ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester United bakaba bari mu biganiro n'ikipe n'uyu musore bita Kobbie Mainoo. Ni umusore navuga ngo ufite tara ikomeye cyane, uyu mupeti rwose navuga ngo wamaze no kujoininga ikipe nkuru y'Abongereza. Manchester United bari kuvuga ati reka twicare ku meza turebe ukuntu twamwongera amasezerano, kuko uyu mukinnyi batamufatanye mu minsi iri imbere amakipe menshi yamara kumubenguka, kuko ndabona ari we muzima Man ifite muri iyi minsi. Uyu mwana rero Man itamukipinze rwose yabiri mu gihombo gikomeye, kuko amakipe ntabwo yagumya kumureberera bahita bamutwara. Impamvu bagiye ku meza baravuga ati mu minsi iri imbere uyu musore tugomba kumwongera amasezerano bidasubirwaho. Kobbie Mainoo ni deal nziza kuri Man yabikoze. Tujye kuri Man n'ubundi hari agasore gatoya yamaze gusinyisha, bakaba bakita Shires, bakaba bagahaye amasezerano y'imyaka 5. Man rero muri project yayo shyashya ngo ya Eneos ashaka gutangirana indi projet shyashya, bari ko bakubaka ibintu byabo, bari ko bakongera kugaruka ku gasongero k'amakipe akomeye mu Bwongereza, dore ko Man twavuga ko iri ahantu habi kugenda isuzugurika. Iyi kipe ifite ibikombe byinshi muri Premier League, ariko ubu ngubu irimo irasuzugurwa n'ubonetse wese, irimo irasorwaho amanota n'ikipe yose ibonetse. Bari kuvuga ati rero reka turebe ukuntu twakubaka Eneos, twubaka ikipe ikomeye dushingiye ku bana bakizamuka kandi bafite tara. Ari nabwo bari kugenda bafatirana ba Kobbie Mainoo basinyisha nabo bana batoya, kugira ngo bare ko hari ikintu bazayigeza mu minsi iri imbere. Turebe ko system ya Eneos ishobora kugira ikintu yahindura mu ikipe ya Manchester United. Tujye ku musore bita Leroy Sané, muramwibuka mu ikipe ya Manchester City, uyu nguyu ko yawuteraga ajya kujoininga ikipe ya Bayern Munich. Rero uyu Leroy Sané rero Tuchel akatangaje yuko ahari bidasubirwaho ngo agomba gukina ku mukino bazahura n'ikipe ya Arsenal ejo, dore ko uyu musore nawe navuga ko muri Bayern yari muzima, arameze neza, arascoringa. Mu gihe rero Bayern yaje kuba iri kumisinga abakinnyi babiri, Kingsley Coman na Manuel Neuer, baje kuvuga ati Leroy Sané yagarutse muri full squad bidasubirwaho. Uyu musore agomba gutera match ya Arsenal ku munsi w'ejo, umukino bafitanye muri UEFA Champions League. Navuga ngo Bayern iri guhabwa amahirwe menshi yo gutsinda uriya mukino zahura n'ikipe ya Arsenal, bitewe n'uko Arsenal izayisanga ari Allianz Arena. Tujye ku uyu musore navuga ngo wabigizemo ari kugira ngo Leverkusen itware igikombe, bamwita Florian Wirtz. Akaba uyu musore baje kuba bavuga ati agomba kuguma mu ikipe ya Leverkusen bidasubirwaho, agomba kubatera indi season, ariko nyine bivuzwe hakiri kare nyine kugira ngo barebe ko bashaka kumukonveka. Ariko amakipe menshi ari kugenda amwifuza, kuko yagize season nziza rwose, yaje no kubigiramo amahirwe ahesha ikipe ya Leverkusen igikombe. Navuga yego n'abandi barakoze, ariko navuga ko uyu musore yabigizemo uruhare rwinshi, kuko yaje kuba scoring ibitego byinshi. Xabi bivuga yuko nyine afite ijisho rero, bashobora kuba biri kuvuga ko ari umutoza ushobora kugenda akaforoma umukinnyi akaba yavamo umuntu muzima. Niyo mpamvu bari kuvuga yuko uyu musore rero ngo agomba kuguma mu ikipe ya Leverkusen. Byaje gutangaza na Fernando Caro
CEO wa Leverkusen. Tuve kuri Leverkusen tujye muri Arsenal. Rero muri Arsenal nta kindi kiri kuvugwa n'uyu musore bamwita Martin Odegaard, kapiteni wayo, akaba yamaze kugaruka muri full squad. Mwabonye yuko Arteta yaje kuba amusohora mu ikipe ku munsi wo ku cyumweru ubwo bakinaga ikipe ya Aston Villa, nubwo benshi bamubreminze ngo yamukuyemo, ariko buriya Martin Odegaard yaje kuba byisabira nuko buriya mutabibonye. Yagize akabazo nyine kadakomeye, ariko yaje kuba agira akabazo kuri uwo mukino, kuko ntabwo ari ibintu bisanzwe kuba tubona Martin Odegaard avamo kuri ya minota. Yaje kuba agira akabazo, ariko yaje gutangazwa ko ngo yagarutse muri full squad, akaba azaba ayoboye iriya Mediane ya Arsenal ku munsi w'ejo bazaba bakina ikipe ya Bayern Munich. Navuga ngo yataza kuba hari cyane kuba ari igihombo gikomeye ku ikipe ya Arsenal, kuko kubura Odegaard ntabwo byari kuba bimuze kuyihira. Atuye ko Arsenal yazakora akantu hari Allianz Arena. Tujye kuri Poch waje kuba anyagira ikipe ibitego 6. Ikipe ya Everton wagira ngo ntabwo yari ihari rwose, ariko hari agatangaza kaje kuba yaje kuba yitangariza ko we yatunguwe n'ibyo abakinnyi be bamweretse nubwo batsinze. Yaje kuba avuga ati njye ntabwo nagakwiye kubona abakinnyi banjye bakora ibintu nka biriya, ariko ntabwo twege nk'abafana tugomba kubigarukaho, ntabwo twabitindaho, kuko urabona ko ikipe ya Chelsea ni ikipe y'abajene, ni ikipe y'abapeti. Ibintu bakoze byo kurwanira penalty ntabwo byari bikwiye mu ikipe nka The Blues. Ariko nyine mu bigaragara buri umwe wese, ikipe ya Chelsea ni ikipe y'abana. Kuba yakoze biriya ntabwo ari ibintu byatunguye abantu, kuko urambwira nk'abasore ba Jackson, abakore ba Karaga, ba Palma n'abapeti, rero baje kuba barwanira penalty hariya, murabibona ko baje kuyishwanira. Ni penalty bari bakoreye kuri Noni Madueke, ariko Jackson aza kuba yirwanira, kandi bazi ko Palma ari we penalty teka hariya muri The Blues, ariko baje kuba bayirwanira. Nyine Madueke aravuga ati ninjye bayikoreye reka nyitere. Bya bindi bya kera murabizi ukuntu abana barwaniraga penalty mu gihe yari ibonetse, ariko abo ngabo ari abakinnyi bakuru baba bakina amakipe akomeye, ntabwo yari ishusho nziza nko ku makipe akomeye nka kuriya. Ubwo rero Poch yaje kuba abisobanura neza, aravuga ati iriya shusho ntabwo ari nziza, bagaragaje ubwana bwinshi, tubagomba guharirana bakamenya ati uyu niwe ugomba gutera penalty. Ariko yaje kuba bikemura neza, aravuga ati Cole Palmer niwe ugomba kujya utera penalty muri Chelsea. Bro baje kuba banyagira ikipe ya Everton ibitego 6-0. Navuga ngo Chelsea yakoze akantu keza rwose, yaje kuba yiharura inzira hakiri kare ngo irebe ko yakina imikino ya Europa League. Ni Palma wigaragaje cyane kuri uyu mukino, yaje kuba atsinda ibitego 4 wenyine. Benshi bagendaga bavuga ati Palma ibitego atsinda ni ibya penalty, ariko yaje kuba ashimangira bereka yuko we ifitemo ubuhanga bwo gutsinda ibitego, ko mu bitego 4 yatsinze harimo kimwe cya penalty, n'ikindi ibindi bibiri byashinzwe na Jackson n'umupeti w'umudefense bita Gilchrist. Uko navuga ngo Palma ni umukinnyi w'umuhanga, ko amaze guscoringa ibitego 20 muri Premier League. Navuga ngo ni ibintu byaherukaga gukorwa na Eden Hazard 2018-19. Umupeti ni umupeti utsinze ibitego bingana gutya ari muto mu ikipe ya Chelsea. Bivuga ngo ni amateka atangiye hariya muri Premier League. Reka turebe ko Palma hari ikintu aza guhereza ikipe ya Chelsea, wenda ko tumwitega ko next season ashobora kuza ari hejuru cyane kurushaho. Reka tujye kuri CEO wa Leverkusen. Uyu CEO wa Leverkusen rero yaje kuba avuga ati tugomba kugurisha umukinnyi ukomeye hano mu ikipe ya Leverkusen, kugira ngo turebe nyine ukuntu twagira bije shyashya. Uko buriya reka mbabwire, buriya ikipe nka Leverkusen kuba yaraje igatwara Bundesliga ntabwo ari ibintu biba byarayigwiririye mw'abantu mwe. Iriya kipe barateguye, niyo mpamvu bashaka kugira ngo barebe ukuntu bakora umukinnyi bashaka kugurisha amafaranga menshi kugira ngo bisuganye basubize aho bakuye. Ko uyu Fernando Caro yaje kuba bitangaza ko aravuga ati twebwe tugomba kugira umwe mukinnyi tugomba kurekura kugira ngo tubalansinge, tutazagwa muri financial fair play.
Reka tujye kuri Genoa. Genoa yaje kuba ishingiza umusore bita Koni De Winter, bakaba bambuye mu kipe ya Juve. Liverpool nayo iravuga ko umutoza ashobora kuyinjiramo, niko Kovic ngo bidasubirwaho ashobora kwinjiramo. Kabashimwe mwese mukoje kuri MK Imikino turi kumwe hano.